Juan Kapitulo 6. Kaybat naniti, Jesus dinalakit ya, kangat ba ng pangpang ning dayat malat ning Galilea, ayapin ing dayat malat ning Tiberias. At tinuki kaya ing metong ang maragul akekaldan, uling akakit da, ing malang daraptan na, karing sakitan. At Jesus, mineya king bundok, at linukluk ya karin, abeno ding kayang alagad. Ngeni malapit na ing Pasko, ing pistara ding Hudyos. Jesus uli nita, inyang inatnano ding matana, at ikit na, king ayan de ding kekaldan. Sinabi na kang Felipe, "No karin tamo saling tinape, balang mangandeti." At iti sinabi na, baning subukan, uling yakabod, balo na ing daptana. I Felipe may kibatya kaya, adwang dalan a denaryong tinape, e pamakagyo karela, amirinan niya sa ditak muman, balang metong karela. Sinabi na kaya ning metong karingkeyang alagad, i Andres, akapatad ng Simon Pedro. Ating metong ayanak alalaki keni, amakilimang tinape sebada, at aduwang asan ang mga lati. Dapot deti, nanong kabaldugan da, karing binangdakal a tao. Jesus sinabi na, "Paluklukan nyo ding tao." Ngeni, madikot ketang karinan ay ita, nungin niya, pesilukluklapin ding tao, ang galaking 5,000 bilang. Kaniti Jesus kinuwano ding tinape, at kaybat ng pepasalamat, pira-kera-keno karetang pesilukluk. At makanyan mo rin, dininan nala karetang asan, hanggang bisala. At inyang mabsinala, sinabi na karingkeyang alagad, "Tipunan nyo ding pisipising tagan, bang alang mawala, nanuman." Tinipon dapin kanita, at labilang aduang salikap, ding kinat mo, karing pisi-pisi, ding 5 tinape sebada, at aganda ding mengan. Inyang ikit dapin ding tao, ing malang depatana, sinabi ra, "Iti king katutuan, yaing manula, adatang king yato." Jesus pin, inyang aw masid ng lalapitan deng kwanan, king pilit, baring gawan ari, mineyang pepasibayo king bundok, yang dili na. At inyang mabengi na, ding kayang alagad, dinulong la king dayat malat, at linubla king meto nga bangka, at dadalakit la nangan Kapernaum. At madalumdum na, at Jesus eno pa detangan. Ating dayat malat mitatasya, uli na ning masika na yangin at itiyup. Inyang mekabagsenopin, meto nga 25 o 30 estadyo. Ikit de Jesus, lalakad siya babo ning dayat malat, at lalapit siya king bangka, at may ngatakutan la. Dapot siya, sinabi na karela, "Ako, eko tatakot." Matula reping tinggap king bangka, at sinadsad nepin kanita ing bangka, king karinan aayanda. Kabukasan nanita, ding kekaldan ang makatalakad kangat ba ning dayat malat, ikit da, king alaka rin aliwang bangka, nungemu metong, at king Jesus, linob king bangka, akayabera, ding kayang alagad. Nunge ding kayang alagad, may kolang dilira. Makanyan man, ding bangka Tiberias, sinadsadla malapit king karinan, api pangananda karing tinape, kaybat ng pepasalamat ning Ginoo.
Inyang ikit dapin, ding kay kaldan, king Jesus alayo ka rin. Anti naman ding alagad na. Linubla naman karing bangka, at minela Kapernaum, panintunande, Jesus. At inyang ikit de kangat ba, ning dayat malat. Sinabi rakeya, Rabi, kapilan ka mineketi. Jesus pekibata nala at ngana. Ing katutuan sasabihan ko kay kayo. Panintunan nyo ko, eking ikit yu ing mala, nung uling mengan ko karing tinape, at kinabsi kayo. Dapat kayo, uli ning pamangan ama mamin, nung uli na ning pamangan ama natili, ang aking biye alanganga. Ayapin, ingibiye na kay kayo ning anak ning tao. Adikil keya, tetakaning iba, aying Diyos. Sinabi rapin keya, nanong sukat daptan mi, bang arapat mi ing dapat na ning Diyos. Jesus, may kibatya at sinabi na karela, iti yang dapat ning Diyos, king maniwala kayo, kanitang keyang tinubod. Sinabi rapin keya, nanong tandang daptan mo, bang akit mi, at paniwalanda ka, nanuping daraptan mo. Ding mga tuwami, mengan laking mana king ilang, agpang king makasulat, tinape ibat banwa ing binye ng pepakan karela. Sinabi naping Jesus karela, ing katutuan sasabihan ko kay kayo. Aliwa i Moises ing minye kay kayong tinape ibat banwa. Dapot iiba ko, babye na kay kayo ing tunay tinape ay ibat banwa. Uling ing tinape ning Diyos, ya itang tinipa ay ibat banwa, at babye, biye king yato. Ila, sinabi rapin keya, Gino, ibiye mong parati kay kami ing tinape ay iti. Jesus, sinabi na karela, ako ing tinape ning biye, ing lumapit ka na ako, dumano, ating maniwala ka na ako, kapilan man, kumaw. Dapot sinabi ko kay kayo, king ikit siya ko, at makanyan man, ko maniwala. Ing kay ganaganang babiye na kanako ning iba, lumapit kanako, ating lalapit kanako, king makananumang bage, eke isakwil. Uling tini pa kong ibat banwa, bandaptan ko ing kaburian kong sarili, nungay ing kaburiana, nitang mitubod kanako. At iti, ing kaburiana nitang mitubod kanako, ading hanggang binye na kanako, ala kong babating, nungay pasublian kong mye, king tauling aldo. Huling iti, yapin ing kaburyanang iba ko, ay balang metong alalaway king anak, at maniwala kaya, mikabiyayang alanganga. At ako, pasublian kong mye, king tauling aldo. Inyading Hudyos pibulong-bulungan de, ulining sinabi na, ako ing tinape at inipang ibat banwa. At sinabi ra, aliwaya iti Jesus, anak ng Jose, ay bana at induna, akikilala tala? Bakit pinsasabyana, ako, tinipa akong ibat banwa? Jesus may kibatya at sinabi na karela, eko bubulong king sariliyo. Ninuman alang milapit kanako, nung ilapit kanako, ning ibang kanako mitubod. At ako, pasubalyan keng mie, king taulingaldo. Makasulat ka ring manula, at ilangan, tiruno ning Diyos. Balang metong amekaramdam king iba, at mekabalo. Lumapit ya kanako. King ating tao amenakit king iba,
nung emo itang ibat king Diyos. Iti, ikit ne ing ibba. Ing katutuan sasabihan ko kay kayo. Ing maniwala ka na ako, at inyang biye alanganga. Ako ing tinape na ning biye. Ding mga tuwayo, mengan laking mana king ilang, at metela. Iti yaing tinape at inipang ibat banwa, banging tao, makapanganya kaniti, at eya mate. Ako ing tinape amabiye, at inipang ibat banwa. Nung ninuman, manganyaking tinape ay iti, miyayang alang kapupusan. Wa, ating tinape ay biyeko, yaing laman ko, akabiyayan na ningyato. Mitatwalapin ing metong at metong karing Hudyos. Ngara, makanano nang apalyari ning taong iti, ay biya nakikatamong pakan ing laman na. Yesus kanita, sinabi na karela, ing katutuan sasabihan ko kay kayo. Nung eyo yamu kanan ing laman ning anak ning tao, at inuman ing daya na, ala kong biye king kay kayo. Ing mangan king laman ko, at minum king daya ko, miyayang alanganga. At ako, pasubyan keng miye king taulingaldo. Uling ing laman ko, yang tune pamangan, ating daya ko, yang tune inuman. Ing mangan king laman ko, at minum king daya ko, manuknangan niya kanako, at ako kaya. Antining iipang mabiye, tinubod na ako, at ako, mabibiye ko king uli na ning iba. Inyaing mangan kanako, iti, miyaya naman king uli ko. Iti yaing tinape at inipang ibat banwa. Antiding matuwayong mengan at metela. Ing mangan king tinape ay iti, miyayang alanganga. Deting bage, sinabi no king sinagoga, kabang tuturuya, Kapernaum. Inya ding keraklan karingkeyang alagad. Panamdamda kaniti, sinabi ra, metong masakit a amano iti. Nino taing makapakiramdam. Dapot ti Jesus, inyang akilala na, king sarili na, king dingkeyang alagad, bubulong la kaniti. Sinabi na karela, iti, makatisod ke kayo? Nanopin nung akit siya ing anak ning tao, amumukiat king kabilyanang minuna. Ing espiritu, yaing babiye-biye, ing laman, nanuman, alang anabang. Di nga manong sinabi ko ke kayo, espiritula, ampon biye. Dapot ating mapilan ke kayo, maniwala. Manibat pin king mula, balwano Jesus, nung nino ding meniwala, at nung nino itang maglingu kaya. At sinabi napin, dikil kaniti, sinabi ko na ke kayo, king ninuman milapit ka na ako, nung namu ibiye iti, kaya ning iba. Kaniti ding keraklan karingkeyang alagad, ni balik la, at may kiyabe, linakad kaya. Jesus, sinabi napin karing 12, ikayuman, mako kayo? May kibat siya kaya Simon Pedro, Ginu, kanino ke ume, at iluke ka ding amano, king biye alanganga. At ikami, may niwala kami, at abalumi, king ika ing metong abanal ning Diyos. Jesus, peki batanala. Era ko pinili, ikong 12, ating metong ke kayo, jabluya. Minyabiya, dikil kang Judas,
ay anak ng lalaking Simon Iscariote. Uling yo ing maglingu keyo, metong yo, karing 12.